Deputy Regional Director for Administration Police Chief Superintendent Jesus Cambay Jr. may mensahe sa mga police officers na Luyag Mapromote. Yaring report. Ginpanginbulahan si Deputy Regional Director for Administration, Police Chief Superintendent Jesus Cambay Jr. sa Police Regional Office 6 ini matapos nga mabato ng promosyon bilang Police General. Wala naman inisang ideya kung sa diin iga-assign para magpungko bilang Regional Director. Ayaw naming mawala sa focus. Yung assignment namin ay destiny. Okay, we are professional soldiers. It will only take an order to move us from this to that. So ako'y committed. Suno kay Cambay kinahanglan sang determinasyon kag pagtinguha agud magkalabot sa iya ginahamtangan. May mensahe naman ini sa mga police officers. You can be the person you want to be with hard work and dedication. Dugang pa ni Cambay malipayon ini nga makaserbisyo sa Western Visayas. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.